tuna kan en tur hi Mizoram harlam Aizawl atanga kilometer somruk pariat vela la Kolasib District chuanga Bukpui Khua ani a thingdol RD block noya ani notebook pui emo Bukpui note tin an soi thin bok ka hing chu ke lal thiang hlima Bukpui VCP kania Bukpui hi Aizawl atangin kem somsari vela la ani a tlangdung tin kan kowa Bukpui tlangdung ti hriat la te pawh Serkhan le Bagha inkara ani sang hi so pakat chiarpui na tarlan danin Mihring sangkhat somsari basari omin Chenna in zani somli pani vel anga chinchia ani a Bukpui Khua hi sangkhat jakwa borvela din ni in alanga tuna hian in zanhi songa panga vel a oma Mihring hi sangkhal zanhi songa vel an cheng meka tin VC hi panga kan ni a member panga kan oma sang hi so pakat chiarpui na tarlan danin ziak le chiar thiam po Aizawl somriat pathum point pakhat anga chinchia anni akomi te Aizawl na bernia lang chu lo nei ani biakin panga kan nei boka Kolasib hi Presbyterian hi mun hi pani kan oma Bukpui Bethel Kolasib le Bukpui Kolasib tin kan in Chenna Salvation Army an oma UPC notice le Mizoram an bok tin sikul sang high school 10 an nei boka Serkhan office hi electric hi substation angin kan neya tin damdoi lama hian PHC primary health center
kan nei boka tiangin agriculture le horti a hian IB le Serkhan ten kan nei boka forest aro thut mum kan ni